Yo hasta las facturas actuales de Fenosa intentaba saberlo todo, ahora ya me he rendido, pero hasta aí sí, procuro buscar los datos. Non, eu miro toda a factura inteiriña, sí. Porque hai que mirar porque últimamente che duplican todo. Non coñecía ningún tipo de axuda municipal e as charlas aclararon bastante. Yo creo que con este contexto hemos pasado de ver los problemas aislados que teníamos a verlos como que son comunes a muchas comunidades y que hay que afrontarlos de manera global. Porque, como comentaban na charla, aínda que as axudas están aí, isto é unha cousa paralela, digamos. O importante é poder facer un estudo de mercado do consumo que teñen as vivendas na zona da Coruña, no Ayuntamento da Coruña.